Pyogeluni don gyada shivshe sum rabne mete le penda chukji kodawe tseba nishu sum ta chiluni don chubde le dawa tangbe tseba nishu sapasa ninki pyogini tin sangyu le rim kuzo shuyi. Pyumi dikzu gi sigyon cho ki gyaga gi lukchu tongzu gewala pe na lente lekjang larso ko la songshe nang do. Dwami topdan tashib tsobe chiluni don churu le nang do gyana shun ki pyo na jiso tenen la kaya ne mutu pyumi shize rawan tola dore shukshe tang yoba kwe do. Dana shi tunda di nangi pyoden de tebe sangyu keje ka chokdu gi sikbu shuyi sangyu lerim mutune sirona. Kani chize chobge ni pyumi tizu gi sigyon bumram balosan singi choki gyagar Maharashtra ngade Thongker Pune nangtu gyagar lukchu sobe loko sojen teng dunbe to geji nebab to la gyagar gi kosa kyarso yongtab ta gyagar gi laso pe nalente narab gi lekjang larso shebe jushi to la sungshe nangtu. Dunzum te to gyaga zamma se Germany so yudu dami ne lupchu tiji lazam nyamshu nangdu. Sikyon choki tenga turab churu zampardu gyaga ni geji to benjo nga thang geshin makbung thang me so kangji tene nedang yangzir sun yue kyang teje rinbe nyamgu chin yue batang tasha geji teng tel chewe geshin ringlu ki tawa zinkin chemang tu joshinbe kabdir kede narab ki kosa kyarne chego na gyaga sugyun ki laso pe nalente narab ki lekjang teda Between the 1st and 16th century, India was the number one in the World Wealth Index. As far as the economic historian Angus Madison is concerned, India was number one, and the world economy, a millennial perspective, India was the richest country in the world and had the world's largest economy until the 16th century. According to balance of economic power, India had the largest and most advanced economy. But then India lost its significance. As someone was saying, India is getting underestimated and underrepresented in the world. But if we claim that same spirit, the soul of India, the civilization of India for more than 1,000 years, then India could be number one in the world. My point is that Buddhism, as someone just said, the greatest export to the whole world as far as India is concerned. In the 3rd century BC, Indian Emperor Ashoka greatly strengthened Buddhism and sent missionaries as far as Syria is concerned. If you look at all the neighboring countries, from Sri Lanka, Burma, Laos, Cambodia, Thailand, even until 13th century, even Indonesia, Korea, Japan, all were Buddhists. And then from India, it went to Central Asia, from Kashmir, Mongolia, Tibet, Bhutan, Sikkim, Nepal, all the way to Central Asia and Afghanistan. Again, it was a Buddhist civilization. You can clearly see the Indian civilization influence extending all the way to Japan, extending all to Mongolia and China. So that was the respect of India. Even today, the international community see India as the place where Buddha attained enlightenment and Buddhism as strong and thriving religion. Some people still confuses and see Buddhism as not the core religion, but Buddhism is the soul, integral part of Indian civilization. Sikyon choki nangchwe ni gyaga ki jambyo topshu yinbata nangchwe gyu Asia chiyong gi upang kongdo to tupgyu ma se te gyu ne gyaga gi nedang tsemor sun tupgyu yinbayang sungto. How should India go with the world? Hence, for India to reclaim its position in the world, I suggest that it go back to the 1st century, to the 13th century, when the Indus Valley civilization was equally ancient and old along with Egypt and Mesopotamia civilization. India's rich Buddhist tradition
was the soft power that it influenced Asian geopolitics. Gyaga lupchu tsobe tsongmi ngowe tone pende sikyon choki kasa chize chugu ni lupchu tsojen te tola pebe gyaga ki tsalung kumchup lupden ba Swami Ramdevi tsebe niyo minakachi la gyaga lupchu tsobe chakda piwa mase Haryana ngade lunchen chamku kavita jen ta Nagaland ngade chozo ki tsozo tanashin gyaga chozo kongme tumita Karnataka ngade chozo kongme tsozo sotaya jete nangdu. Brussels kusap tunjo choki Europe choki chozo sarbar chamshu chakdishi pyudo. Kani chize chobge ni pyumi tikzo ki Brussels kusap tunjo tashi punzo choki Europe choki chozo sarbar kusap Antonio Tajani chola chamshu chakdishi pyugyu. Chozo sarbe uti wo Europe chozo ne mutu pyugi kanyo setup da pyonangi domi topdan nedan yerge yongwar gyana shungla nengu nangyong yongwe pyugu shudo. Chakdi tena kusap tunjo choki gongsa gyamgwen chimbu choki ube pyumi yong Europe choso da Europe tunzo ki tunji ki ngowata zamling shide da denja soki tela zinshinbe labchebe charna la irang ngaju shushin yobata shilu chikdong gubya geju kebge lor gongsa gyamgwen chimbu choki Strasbourg ki chochar Europe choso su seta gyangbeje gongsa gyamgwen chimbu choso su tenkashi chibgyu ze yobata shilu nidong chudu lor Europe choso ne pyogi nedon da pyonan ki domi topdan nedan te chocho tembe na yogor so gyang kwedo. Tirin chize nishu ni domi topdan tashib tsobe chilu nidong chubdun le lokor nyendo te tenyo barje. Nyendo te na chilu nidong chudu lor gyana shungi kade war kade chogyutan chizo ki tenling nyarsa la kayar de mutu pyo na majo rawan ta dunzom rawan dana shing tulgu rawan so shize rawan kal doro shukshi tangda tongshin yoba kwedo. Dana shin Sichuan da Tsongun Shingchen Zowur chebe pyogi sagui kaagina terka ngodun da zasa zentro chebe genki sanne manso ne ngogo tuma chungwa ta teda la gyana shung ne changnun shukshi cheba dishin larung chogar dorshik dongshin pyomi chode rawan la doru shukshi dongshin yoba ta shilu nidong churu lor laryan pyomi nigi ranglu mersek nangwa ta shokjang da lomi so pyomi shinyun jen kaji la zunju chimda cheba ta pyomi mangbushi kanya ro dedron su chin yogor so kyang kuyo tu. Chang ari kusap tunju pemba tsirin choki ari choso home tumi kusap salut karba hal choda jete shude tade pyonangi nedan ta zenju pyumi manju lamlu tana shin kongsa kemgwen chimbu choki jungyur ari nangi zecha sogi kola kadu nawata kusap tunju choki ari choso home na pyodon gyabgyo nangyong yongwe bugui ta kangyo ari pyodon mikse detu ba sabo kosha tela rewa juyo barje. Jete te kapsu geji pyodon legui kangi chozo kushap Matthew Mekaji chodan choshun pujung siring la sobe pyumi kusap kaji kya kusap tunju chodan lenja shudu. Nyelam ari pyodon mikse jetu ba chamgu sar civil choki leyun zotsamsu chang ari kusap tunju choki konda jete shude chamgu kongi pyodon mikse jetu be ngowe tone pyodon tang lakba tu pyonangi pyumi domi topdan la geji to gyabgyo shukshin nawa mase jino kongsi gyamgwen chimbu chodan tenkashi jete shubata zenju pyumi tikzu gi tine shuga daram salariyan tsamsi nawata lakba tu ari chisi lekongsu pyogi losa tudun sungzi shugyu chedu tende zego lamsö sardo nangwa chela tuji che shu na yobre. Tunda di nangi pyodon da tebe sangyu keja khani chino kongsi gyamgwen chimbucho pe tuki kolyo wanchen teng sumju soshi ba yonsu legdub zeje tunda di sa dawe ni kaya ne pepdon ki gesa dilir shapso koyo bare. Nesho doji dendu tuko wanchen teng sumju soshi ba legdub zebe jesu sanyime ni kongsi gyamgwen chimbucho doji dengi changchub choden chemyo tenzur nesi su chibgyu ki tongme zeba ta teje choden chemur nesi kyang dub samsu tega tuko wanchen ki songchu rawe nandu tuko laga tuwa chibgyu zeyo bare. Kongsa Gyamgwen Chimbucho ki Bihar ngadi chikep lunchen kushap Nitish Kumar chola tugon wanchen teng sumju soshiba kutik tsazu ta lamlong tenpashi yonche du ngadi shung zowur chebe sanne zongben so deyo tsu tungyur roram gyache nangwa ta doji dengi changchub choden rinpoche yenyun ki kuryu nyarsa kanglek nang yobar tukji cheshu sungchin shigyan zeyo bare. Samingma ni gyaga ki sarsho The Hindu shebe zumdi lero atul ane jayi zumyi shikbe de Kongsa Dalai Lama choki ari sinji sa
sabo kushab Donald Trump cho ta kyonyur chete shugyu rendu zeyo kya kushab Donald Trump cho ki ther ngwele megor ari sinzi sabe sishung gi lobden bateba kushab Michael Pillsbury cho ki sung yutsu koyo batha nesu the thema tha kushab Michael Pillsbury cho ki nesu the thangde main tab Sumi te tedu chirdu chegwe be konga na yo pare. Teda chabji kushab Pillsbury yi pimi tikzu gi sikyong bumram balosan singi chola lokchin shi phibigyu the Hindu sakhan ki kwebe nechu te demba mayin ba song batanta. Khon rani konsekem gwe chembu chota sinzi saba ni war jete thola gyabgyo shukin shi yimba yang song yo pare tu. Diringi sangyu tezami nganzu nire sangyu kha tazi khaja Tibet online cha TV ta YouTube ki nantu Tibet TV ni ki tho sikyu ye dana shin Tibet cha net ta phe cha Asia shizang che cha org chebe tazi tezo thone phe den de chebe sangyu ke bakha siktu gure tene shamla dharamsale namshingwen da ta phe ki menzi khan ki nire cheje loto sirona pyoge nyingde singa yongla tsamri trashi dila shiwada chabchik pyo gyalo nyano gyada shibshi shasum namne gyuda ramne medre le kodawa chukchik padang tsula chungzi lusum loda nga ni meja le jira tadawe tse nishu sumne tse nishu guparda chilo nyano gyame chubdiyon jina tangbe tse nishu ne tse nishu tsaru pagi dunda jige zinde keche waka nyesun shi yungi pyonda chukchikbe tse chik namla yu tengde nga ro chuzi nga wani kyungnada pubi ringlu zimbe chungzi lo gi ramne meja lo sado shewe longo chumi imba mase 디니 니소 로나자 조스바 임베 로나게 토바다 난도소 가야 난 거규메베 공자 용와다 로다 잘라와 남기 랑게자 디니는 고주스메 로드르 깨돌라 소베 샤브린소 남가 게빌레라 페버쇼 디니는 투구사도 게와 남기 로다 메자 임베 툴랑에 왔난고 다와 디나 표현 구양 땡기유 세 툴라 다와 디 랑강 세 니슈니라 친디 우도 정민 가르기 정모 충와스 시야 된다 디나 표제 니슈 제 바로 품동 세기 쳐서 계기 여바다 세 니슈 군에 품동 로여 쳐서 계기 여베 품동 교회 쳐라 시에스니 가젤레데리 군존난 유메 페나 찬세 텐데 제가 남아다 마베 슈라시에 품동 교회 쳐서 때미롱와다 대신도 연구소 품동 교회 쳐니 연구 참여롱이 대신 미시 견자 중앙에나 풍보 당보 남미 칠로라 동외급 품동 교회 쳐서 카데데 풍보 키를 미롱와이 도나 가젤레데 강다 강도게 품동 내외 쳐들 점가와이 가지 쳐들 카데데 계진벨 레가서 제거 중나 쳐들 준비 연기 꿈 양나 tan가서 나니 강로시 땜바다 샤룬수 남산나게 땜바이나 분동기 녀와 용금에 천세 땐데라서베 자와 계진벨이 강다 강이 이나야 군조 제거 중나 지르 편다 쭉직 배체 찍네 숭 달려로데 가져 따서 상황 야간에 누저쳐서 계기예베 디레 샤데네 레던서 군조 나와이나 상보유 시한들다 디인한게 세자 상황가다 nem바치카 주주에 표제 이슈 숨다 지제 이슈니 세장에베 가절레데르 군조 난규메 표제 이슈 시다 지제 이슈 자진이 세자 등점이베 가절레데르 군조 나와이나 초바이 표제 이슈가다 지제 이상이니 중려 상에 가절레데르 군조 나와이나 상보유 라바도 룽디 tarjo zobar 상와이 이나야 창세 텐데 난규메 표제 이슈 두다 지제 이슈 사숨니 나도 추즈 고다 까마 12샤게 바 중대에 멜레데 가제리 군조 난규메 대지서 중대상에 가젤레데르 군조 나와이나 상보유 이나야 강바다 레벨레데르 난규메 시야 디니 추자임베 다른 중도제 바 삼년난게 표제 이슈 된다 지제 이슈 섭신이 중대에 가젤레데르 군조 난규메 라버도 창세 텐데 난규메 표제 이슈게다 지제 이슈가니 중대 상보예베 가젤레데르서 군조 나와이나 상보유 이나야 창세 텐데 난규메 표제 이슈고다 지제 이슈서니 중대에 가젤레데르 군조 난규메 대니 망요 소정교회 합정 두바츠만은 공자 용화쇼 대니 개가리개가 방조지도 운이베 되진기니 모양이 아니야 세정에 만나서 레던서 군조 마치 감에 차와이나 사가 터져다 세랑에 바 도답기 떨어져다 샤브린소 송여베 대단 나와이나 사가라 세랑에 바 도도와다 녀와메 좀 왔송여 시안 된다 디나 차와 가지리다 레던서 고정급 공기 세랑나로 토나용 와쇼 지단 편다 쭉집어들여서 다와다 학바 빠상숨 다르베 룽디 다르죠 조교다 티마이메 레단 차와 강야로 고점으로 상보였나요 제가 최고 수준나 투조 상해다 강사 수술 라사 소사소다 뛴거기 첩지 된다 뒤에 지려 소대가 쉬었으면 된다 제마 양자자용 도제체